Dalan, kinapudno ken biag. Kapitulo 77, versikulo 2. Agkararagak iti apo iti tiyempo ti pannakariribok ko. Agpatpatnag nga agkararagak asinga ngato dagiti imak ngem awan pannakaliwliwak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Christine, adda ka di sore eyes mo? Ay, pangasim, dinakparangan, tamangan numaakaranak. Awan suro eyes ko. Huh? Kat, apay nga rod alimtag, dagita matam. Kan, nakalablab baga da. Linadlad ko, tanagatal ngamin. Di ka man. Nagsangsangit ka anya. Saan? Di kan aglibak. Kita amni. Agtad manan dagiti luwam. Aguray yalaan ka iti tisyo. Adtoy. Anya manan aya tinapasamak. Ni ka di manan Joel ti makagapo no apay ngagsangsangit ka. Friend, sakbay nga agawid ta. Padasan tapay man ti mapan iti kaluklukat at Chinese restaurant ita sentro. Anya ti makunam? Sa anak ang mabaling ita. Umay naksukunan ni Joel. Kat, ibagam asumurot ka datan Talo tayo amapan ijay. Ay na, pasensya kan, friend. Di na kayat nga da sa bali akalangan mi amangan. Anyamot a klaset boyfriend day ta. Ni, isuritan. Sapay agbusi na adagos. Kasta na nga rod. O sige, mapanakon. Agkita tantuin ton bigat ijay office, ha? Sige, bye! O sige, aglugan kan. Garasam. Payag ka. Ay na, katno imayak mat adagos. Saan ka mat anaguray itinabayag? Oh, inayadam ati ang drive. Makapanervyos ka mat. Malas na talaga. Siyak ka diti bagbagam amalas. Nabakak manan iti sugal. Kaano ak na tayo ang makatsamba? Iso anapudot ti ulom ita. Ay, kwarta man. Ano? Paggasolina. Mano, Ay, magasot lang. igasulinam amin day ta 500? I-full tank ko. Nagadukot a reklamo mon. Di kwarta mo na. Day ta. Paggasolina ta dita. Manati gasolina yung boss. 150 lang. Anya, 150 lang ang ti gasulinam. Idinto ta 500 tintad ko kan ka. Kasapulan ang makabahuyak iti panakaabak ko. Agsubliak iji sugalan, apaman ang maitulod ka iji apartment. Anya, mapan ka manen makisugal. Sumardeng ka man, maditial daw ko ita. Bumabakan. Anya nga oras ka sumangpat. Nagadukat adam damage mo na. Ala, bumabakan ko na. Ayon jay oven dito'y kusina. Inya karsamot ni Joel. Ngam, sa dino nga'y tinangyakaran na. Sapay kagat-gatang ko day jay. Ni matmanang ko. Hello, Manang. Hello, Christine. Ayan mo ngay. Adaak dito'y apartment. Apay? Itay da kapay lang urayan dito'y balay. Apay, nalipata mon, a birthday ita da ito'y inauna ka anakam. Ah, ni Red? Katuan, 5 titawan na. Nagadun ti ubing kan bisita dito'y balay. Ala, nalipatak, Manang. Umay kayon aka ni Joel. Adda na panan ni Joel. O di uray si kalaangan ti umay. Sapay rabiin. Adda nga tapay paglugan, ha? Ado a pagluganan dita. Umay kan, tane, birbiro ka na kato'y ka anakam. Sige nga, Rod, Manang. Ubing laang ti ag-birthday. Ngam nagado ti bisita kan sagana, Manang.
Wan Ay, wan gayam. Thank you iti ginatang mo a cake ni Red. Tunggal makita nak, damagan na jay cake na. Iso nga ingat hanga kun Ni, amin adimar ay, ada partner da. Si Kaman lang ang diawan. Ay na, bay amon manang, tauray awisak ni Joel. Di namutla kayat. Kabutang na kamin samot ngamin, akakabagyam. Mabain lang. Managbabain day jay? No tratuan na ka. Bugawan na kalatan. Kunampay alayat-layatan na kapay iti danog. Ay na, ididay jay manang. Di mo ipalubos, asaktan na kaday a tao. Tano inaramid na minsan, aramidan nan tumanan. Alabay amon day ta, siya kun ti aginaw, agin na nakakit diditan. Tulungan kan amanang. Umay nakakadisukunan ni Joel ditoy. Di na maarami day ta. Apay mo ta saan? Kasano, aday jay sugalan ita. Ay, kaasi ka matading ko. Apay nga anusam ti makiden na iti kasta a klase a tao. Mabalin mo matlata asinaan no kayat mo, tasaan kayo mo't nagkasar, ken awan pa'y anak yo. Manang, Apay, mangnamnama kakading agbalbaliw to ni Joel? Manon atawan nga agdandan na kayo, nagbalbaliw ka din. Saan mo tananayo na paikit titibisyo na? Tano ag sigarilyo laang idi, ita agsugalan. Kat no makiden na kalatakan kwa na, anya pa'y timabalin na nga inayon itibisyo na? Ha, sigurado, agbabain to day giant. Kunak ken kaasan ka amabalin a pumanaw iti rabi. Apay at tinubngar mo tibilin ko ken ka, ha? birthday jay ka anak ka. Uray birthday na. Di ka mabalin a pumanaw. No saan ka apalubusan? Kat si kangay, pumanaw-panaw ka matlat na. Uray saan ka palubusan. Una ta lalaki ak. Sika, babae ka. Nung dada ka sa mapasama ken ka dita. Oh, Ad-ad da madanagan dito'y unig ti apartment. Taama nga, numas ad-ad da adakas ti mapasama kanyak dito'y. anya. Anya ti kunam. Ah? Sige, tungpaan na. Oh, apay adi mo ituloy. Saktan nak ta idarom ka ad-dagos. Christine, nakapanimid ka matmanan di talamisaan mo. Nagsakit ti ulo, friend. Nagsakit ti mata ka nagsangsangit. Kan nagsakit to'y puso. Kat, ingkag pa doktor Ay, amo mo no apay akasta terkrik naam ita. Ay, mabalin mat kat amaimbagan ka kadagiti an nayam no kayat mo. Diyak kaya tiyag tumari iti agas. Ti agas adak da kamatak. Kat kastoy. Aday wamon ni Joel. Sinaamon. Tapno mamimpinsan ama ikat dagiti sakit amarikrik nam. Nagrigat mat ngarod nga aramidan. Wan, pudno day ta friend. Ngem no kayat mo nga umimbag ka kadagita asakit mo. Aramidem ti imbagak, wan. Sinaam ni Joel. Hello? Saan ka madagas ita? Anya? Tapay. No kaano pa'y ngagtudtudo. Di nak madagas. Nag-birthday nga rin kumpare. Dagasin nakbitan. Awan pagluganak nga agawid. Di ka di makawawat. Saan nga rin mabalin? Aglugan kan, iti konforme dita. Anya? Oh, nya nga paray. Inungtan na ka ni Mrs. Mo. Isukit diti nung taka. Di na mabalin nga ipilit kayat na. Nukunak asaan? Saan? Bilibakan ka paray. Sika talaga ti ari-ari iti pagtangan. Talaga mo ta siya? Hala. Agsiya tayo nga rodan na. Itatayo lang manan nga agkakadwakat. Wala ta birthday nga na. Happy birthday, pare. O anya, nakaawig kan, Christine? One friend, adda akong dito apartment. Ay, nasaya at matnugas na. Ay, nagbig sa titudo. Iso ang madanaganak para kan ka. Thank you, friend. Ay, kung gayam.
Nadlaw ko, awanan di electric fan ni. Anya? Ay, amangan mo't nga da sumsumrak di tabalay yung agtatakaw. Hindi na minsan nga daw, di ako nasangpat ang di oven ko. Ay, sus! Kasano daytan? Diyak pa'y narod na daw magkini Joel. Iso ka di ti atapam? Ay, inan-ano na nga'y dagita agamit mo? Diyak ang mo, friend. Damagag to pa'y laang gankwa na iton sumangkol. Ay, saan kan samot tan anatalgad dita, friend? Iso a pumanaw kalaangan. Iparabaw mo day tatinimplam akapik dita sang wanak. Nagbayag ka nga gunggunay. Nasaya at mata na usawan kan. At dadamagag kan ka. Kanya man day taya. At da mapukpukaw nga appliances dito'y balay. Di nakpabasulan Awan jay oven ko. Kalpasan na, napukaw mat jay electric fan. Awan amok dita. Asino kumati sa bali ang mga lakadagi jay no saan asika? Kadagiti amin ajak kayat. Ti pabasulan dak iti banag ajak inaramid. Jak kayat dayta. Nawatam! Pumanaw ka dito isang wanak. Ituloy ko tiyag kami. Makapamalas. Bigat abuwisitan nyo da tao. Sa anak pa'y lama pa nagtrabaho itaman. Taapay, Mabainak ang makita dakdag iti office mate ko akastoy. limtag mat ngamin dagita matam. Apay, inan-ano na ka ni Joel? Agpukaw ngamin dagiti gamit iti balay. Ngamidi dinamag ko. Dandani nagsinaktan. Kunaktupay kat. Kinalanan sana inla ko, taiso ti insugal na. Day tamat ti atap ko man. Kat, anya pa'y nga roter aramidam. Maano sampay akadan na ti kasta a klase a lalaki? Man. Ay nano siya, idi pa'y pinanawa kon. Awan serbina. Nangala ka laang ititinartarakan mo iti mano atawan. Imbag kumamot no pag numaram. Saan mo't nga rod? Panawa mon, tapno mamma minsan ang maikat dagita asakit tinakam mo. Hello, friend. Hello, friend. Saan ang pala asumrak kita? Apay, masakit ka manan. Pumanaw ako dito'y apartment. Panawa mo ni Joel? One friend. Ay, kasta ah! Ay, di mo baybay-an asaktan na kaday ta lalaki. O sige, sumrek kan tulat ta no nakaakar kan. Umakar ka kadi talaga, balasak ko. Wala na. Katjay ngay makitkita akad kadwam alalaki. Asawam kadi dayjay. Sana na. Boyfriend ko lang. Kastagayam. Nausamot dayjay iti chicks. Ay, amin san abisyo kat addaken kwan. Ay, nasaya at panawa mon. Mala, tulungan kan amang iruwar kadag iti gamit mo, balasan ko. Christine! Amok nga da ka dita balay tamanang mo. Ha? Rumor ka tagsarita ta. Nagkulitan ay Ay! dita tao. Pagkoray man. Awan dito'y balay mi ni Christine! Jack amo no sa dino tinapanan na! Ilim-lim man nyo, amok. Parwaran nyo tagsarita kami. Pumanaw ka man dita? Tano saan? Mga yabak iti pulis! Pumanaw ka! Christine, Sumra ka kon iti trabaho. tagsarita ta ko ma. Amok, sinugsugan da kadag iti gagayim mo kin kakabagyam apanawan na. Agam mariknak ngay ayatan na pailaang. Ibaton nak! Mangrugita manan. Ikarit ngagpalpaliw akon. Ikatay kong dagiti bisyok. Sana kong nagsugal. Agbiro kak iti trabaho ka. Laging itak, Joel. Ngam napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan. Ala, pumanaw ka iti sangwanak. Kat saan kan nga agpakpakita iti uray kaanuman. Kumusta kan, friend? Nakaragrag sakak nga imadayokin ni Joel. Awanan ti sakit ti ulok. Saanan ang nasakit ti pusok. Kan saanan alumlumtag dagiti mata, friend. When nga rod, friend, kas makita, nagmayat ti auram itang. Agyaman na kadagiti balakad yo kanyak.
Naagasan namin pinsan dagiti rikrik na. Kat, matuloy nga rodan, dyan nabayagan a plan-planwan taamangan iti Chinese restaurant. Siyempre, friend. Okay! Anya man asakit a marikrik na rumbeng a maagasan. Ngarod nasken aliklikan dagiti banag amang yad adda iti sakit na tapno agtuloy ti panagimbag na. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang darabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Tito, Kapitulo 1, versikulo 15. Kadagiti nadalos amin abanag. Ngam kadagiti natulawan, kan awan pamati, awan tinadalos, agsipod, tanarugiti isip, kan konsensyada. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ay, san ka man nga ginwawalis dita? Ay na, nagaduman na bulbulong tinargrag diti paraangan me. Umay kakit de, tadda mapantasiputan. Anya manenday taaya. Mabalin ang madamdama ta ituloy ko pa iti agwales. Ay sus, itan, tapno makitam ida iti akto. Anya nga min ayaday ta. Ibatim payla day tawalis mo dita. Tasubyam to inton madamdama. Anya day ta chismes. Ay, sana chismis, pudno day toy. Ni. Addamot nakaparada apuraw alugan dita paraangan daed na. Iso day tati siputan ta. Iso nga aglemeng tapaylaeng dito'y likod tidakkel akayo. Tabuyaan ta ida. Ida, kunam? Ada kadwana? Basta agsipot ka laeng. Ani, lalaki mo't day tabi mabadi tapuraw alugan. Saan ka natagari? Agulimag ka. Nay, adda ka mo't gaya man, Jong. Nagsapa ka. Kababayin mo ta, no orayin nakpailaeng. Nakarubwatak mo't kit din. Angam, umunig ka pa'y tagkape ka. Sige man, Rad. O sige, agtugaw ka. Agyaman na ka. Mabiit lang taitimplaan ka iti kapem. Ay, tsalangan ko, Mare. Ta medyo maditichan ko iti kape. O sige, mabiit lang. O, nakitam. Pinastrek ni Edna ni Jong iti palayta. Kat aging gaita, saan pa'y arimwar? Anya nga iti ar-aramiden da dita adudwa dalaeng. Ay, kat amumun anya ngay, namatikan, nga dakalukwan nga aramiden dagita adwa. Apay, sigud aya nga agayan ayat da adwa. Wen, iditin ijer da pailaeng. Oo, kitaeng, rimwardan adwa. Ay, kat papananda ngayon. Ay, kat siputan ta ida Nay, naglugan damot iti kutsi ni Jong. Mapandaag day. Ay, awan ano kasta. Perdiyan dati pamilyada. Ay talaga naperdin ti pamilya ni Jong. Naperdimatan ti pamilya ni Edna. Ay, nakabasbasol dan kini Apo Diyos. Nay, napanan tilugan. Sigurado ang mapandaag day. Agkita da dita iti hotel apag check-inan da. Simintadong ti kalsada nga umay dito enyo. Iso asan anarigatan tilugan ko ating manon. Ita ka man lang aminin nga umay dito'y lugar mi. Dakkel mo tan tinagbaliwan dahi ti alugar. Nagdadakkelan na iti babalay.
Kasi ti balayo. Isun sa tikadakkalan a balay ditoy. Adu pa'y dagiti dadakkel a babbalay. Manon atawan nila kayo mo iti abroad. Ay, innam atawin nan. Iso ajay balay me, ti pakakitaan iti adu arigat kan sakripisyo na iti abroad. Agasan ta dapay farm nyo? Wen Ay ni, dandanitan iti farm me. Ay, pasensya am ti dalan nga agturong ditoy. Tapitak pa'y laang. Kasanon nga'y, mapitakan day tulugan mo. Sapay puraw ti kulor na. Sa nabalin na, basta makitak dagiti taragan mga baboy, ang mabalin ko agatangan. Ay ni, nakadanon tanjong. Ay, dito yung farm nyo? Wen, anya nga'y ti makunam. Naglawan? Nagmayat dito a farm O sige, inta kitaan dagiti taraken ko ababoy. Kalpasan na, ipasyar ka dito'y farm ni kanila kay ko. Mira! Ayan mo, aya! Adaak dito'y kusina nga glutluto. Umay ka dito, uy. Adda kamot lagayam dita nga agpuy-puyot dita dalikan niyo. Nagrigat nga rod ti agluto iti kayaw. Tamasapul pa'y apuyutam. Sayang, di mo nakita da edna kun jong. Simbang putdan. Kasangsangput da. Narabyan daan nagdaytan niya. Ay, sa dino nga ta hotel, tinag-check-inan da aya. Ay katsiyempre jay nginginaan. Tagpadadamot abak nang. Wala na. Taad da iti abroad ti asawa ni Edna. Kan nalawa ti farm da. Jay mo't asawa ni Chong. Agtrab-trabaho iti Manila. Dakkel kanumula ang ti sweldo na. Ay, ado ti kwartada. Ngamlok-lokwan da ti asawa da. Kinunampay. Ala, panawan ka dito yan. Ituloy mo ti agluto. Tainak mo tin agluto. O anya, nakita mo ka di dagiti taraken na baboy ni Edna? Wen, bakit? Naglulukmag da. Sigurado nga tanga awan sakit dagi jay. Ada veterinarian na mangkit-kita kadagiti baboy na. Iso sigurado nga awan sakit da. Kat, nagkinaawatan kayo matlang iti presyo? Nagsarita kamin. Gatangan tangarod amin nun. Taado ti order kanyak ita. Ado pa'y atin na duma-duma atarakan da. Talaga aswerte da Edna. Tanadaan da iti farm. Mayat mat tapno inton adapay kasapulan tayo. Di ijay tayon ton agumatang. Wen, bakit? Ken may sa, nalaka kasarsarita ni Edna. No presyo ti pagsasaritaan. Ay kat, mabalin tayon angarod nga agbalin a business partners no kasta. Junior! Umay ka man ditoy! Apay, mami. Ingkaman itaday ti asidaan kan ni Antim Amira? Antik ayamat dayjay. Ante, kunamutlatan Naglaing agchismis. Virgin na tipada na atao. Apay, inchismis na kan, anak ko? Nakita na lang akadwak dagiti barkadak. Ibaganan asaan kami kanu asumsumrak iti klase me. Amangan mo't nupod no ngamin, asaan kayo asumsumrag iti klase yo? Simrak kami Adda ayalangan ko iti eskwilaan. Uray damagan yu ti maestrami Bye-bye amlatan ni Antim Amira nga agsaw-saw. Awan maaramid na iti biyag na. Iso atila ibagbagana. Nagado ti gumurgura kan kwa na dito lugar tayo. Ikampay laang iti sidaanda. Ado nga mintiin lutok. Kat sayang mo't no madadaal. Alan, anak ko. Ingkakit di itad dahitoy. Auntie Mira, ipapaitid ni Mamik. Nagmayatan. Karnin samod. Auntie. Mabiit laang Tainawak pa'y dahito nang ikargaam. Saan ka nun? Kukwayon. Imbaga ni mamem. Auntie. Ay kat nagsaya atin no kasta. Sige nga raw. Ibagam kan kwa na ta. Thank you Auntie. Sige, mapanakon. Sige, thank you. Ay sus. Awan nga tati sabidong daytoy. Ang mga nuli na ukan namut iti sabidaw. Takayat na kun amatay dayta nga Edna. Tamuna ang nabuking kon iti panakikam kamalala na kinidyaw. Ay, ipakan kulangan iti aso. Narigatan. Brownie!
Nagtungtong kami ka ni misis ko, mared na. Ket, gatangan mi amin, jay tarakan mo ababoy. Ay kat, nasaya at ano kasta, pari Jong? Sumarunon to jay farm mo, jay truck nga o may mangikarga ka dagiti baboy, ha? Wen. Sige, kilwunta nga ron idan. Uy, mare. Aglugan ka. Mapantamanan ije farm yo. Kita man, rimwar manen da jong kun Edna. Nasiputam? Katwan, kundi make up pay ani Edna. Kat si kaaman mo ti ada papapintasan na. Ay, lukluk wanda dagiti asawa da. Siya kami ti para igam iti kwarta. Iso asyak ti mangbayad ken ka, Mari Edna. Ay, kasta aya. Nilakay ko mo ti para kita iti gatangan mi. Iso matlagayam at dumakdakkel ti negosyo yo. Gapot agtintinulong kayo adwa. May mayat ti agasawang agtinulong, Mari. Kat si Kangay, nilakay mo, kaanumat nga agawid. Awan pa'y matiplano ng agawid. Kayat na pa'y ijay. Wen sana bale. Taadaak mat amang i-manage iti farm mi. Adamano ay atang-tangda na magtrabaho iti farm yo. Adamat limada, mare. Kasta ka di? Wan gayam, alaamon da ito cheque abayad dagiti baboy mo, Mare. Agyamanak, mare. JR, umay ka man ditaw. Apay, ante. Anya ti bagayo. Amamom ka DJ lalaki, akanayon namang dagdagas kin ni mamem, nga dalugan na. Adda ayamat. Ne, di mo ammo jay kadidik ni mamem. Da kayo mat. Tilay bagbagayo. Ay sos, bantayam ni mamem, ang mga no isukat na ni dadim nga trabaho iji abroad. Mami, anya ti aramiden yo. Kwenta man dagiti gastos ijay farm. Paswelduak pa'y ngamin dagiti trabahador ijay. Ay, mami, adda imbaga ni Auntie Mira kanyak. Anya dayta? Adda kano kadedate mo alalaki. Anya? Kanayon kayo kano arumwar. Kan imbaga na pay, nga amangan no isukat mo ni daddy, iti sa bale. Naku na dayta? Pudno ka di, mami. Saan ka amamati iti ibagbagana? Amom, Junior, narugit ti panagpampanunot dagiti kakasta at tao. Ay, saan dan samot amakimismisa? Ay, dayta lamang kita, wenno mang birbirok iti kamalitipad ada atao ti amuda nga aramidon. Isu nga rod ajak kayat ama kasarita, kan makita dagita at tao. Baybay amon, anak ko. Sikan ti agpasensya, tasika ti makaawat. Ay, among mata na imbag ni ninong mo, adyong. Un mami, Disente dayjay atao. Isu asaan arumbang agpanunot ka iti madi kontra ken kuana. Nakitak mo't anapan nakimisa itay dagiti agiina. Asinaw nga agina, Daed na kan dagiti anak na. agin mimi saladay ta babae tapno makaluban ti madi nga aramid na. Kasta nga ta. Ay sos, adda lalaki ni Edna. Ay, huston san, Mira. Di mo ibagbaga ti kasta. Yamin. Nag-apply nila kay ko ijay farm na. Kat inawat na mo't adagos. Kayat mo asawan, agtrab-trabaho nila kay mo ijay farm ni Edna. Wan. So nga ita. Addan igatang may iti bagas may. Isumot lagayam asaan kon amakit kita nga agis istambay nila kay mo di taigi ti kalsada. Kat padasam mat nga isirak nila kay mo iti farm ani Edna. Barang awatan na. Ha? Ni Edna? Wan. Kayat na nga ta. Nya pa'y kit din nasaan. Kano nagado ti inis istoryak a kontra kenkwana. Day talaang Sigurado ang nakadano nun kenkwana dagiti inis istoryak. Ket dinan kayat nga awaten nila kay ikaw ngagtrabaho ijay farm na.
Nagaduman ng titarakan nyo ababoy, amare. Ay, wen pare. Taginulpi yung aginat ang dagiti taraken ko ababoy. Ken inmalo na giti trabahador mo dito. Inalak dagiti awan trabaho na alalaki dito'y lugar mi. Tapno adamot panggedanda, pare. Masaya day ta na panunot mo, mare. Ay, nagrigat ngamin ti biyag. Kat nakarkaro nga agrigat, no awan trabaho da. Ay wala, pudno day ta, mare. Ado ti mangmang ko amadi nga istorya. Ang baybay aklang ida. Tasaan mo tapod no? Anya nga dagita nga istorya. Amom pare, gapu iti kanayon na panagkuykuyog ta. Ibagbagada mo ten nga adda kanu relasyon ta. Ha? Makapakatawa mo day ta. Wen nga rod. Iso nagrugit ti panunot dagiti dadduma a kalugara. Saan ka bumaba iti level da, mare? Wen ay agumada nga agpanunot iti madi. Saan mo't asyak ti makabason no di kat isuda. Agiskuilan di burido ko. Addan kwartayaw apag eskwela na. Kadya nga'y trabaho nila kay ko dita farm ni Edna. Ay hunan niya. Regularan di trabaho na dita. Iso ang makapag-enrollan di anak ko iti kolehiyo. Pag-apply kumama dita nila kay ko, tabarang awatan da. Tapno maipatarimaan mi kumama di kusina may. Kunakan ka amapan mo kasarita. Mabay na nga road. Kasano asaan ka amabain, katila imbagbagam ngamin maipapan ka dakwada kan ni Joe. Ay, Imbagam nga da relasyon da. awan aya. Awan! Ay, sapay na mati akken ka. Ngam saan gayam apudnaw. Kababain nga rod ano kasta. Si kalaang tinagpampanunot iti made. At addan ama bainak nga masidag. Anya pa'y nga itirupak nga isarang ko kiniid na. Alakat mapankalat ta makisarita ken kuana. Nasingpet mo't ni Edna, iso amaawatan na ka. Dalusan tinarugit a panunot, kan pagtalinaedan tinadalos a konsensya. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 20. Apitam ti amin nga insawang mo, mabalin ang makaitad iti biyag, wenno pakadadaelan ti padam at tao ti saom. Isot gapo na nga awatam ti bunga dagiti saom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rumabien, ngam kasangsangpot mo pailaang. Ay, di man lamabannog day tangiwat mo amapan makimarmarites. Ay, anya man ang amarites sa sasawamot. Adala nagsaritaan mi kadagiti kakadwa ka babae. Dayta ti paglaingam. Ti mapan makitongtong taong. Ngam no trabaho. Maitongtong kwa. Anya man ang dayta atong kwa nga ibagpagam. Saan kit dayn? Ay na, di ka pa'y nakaluto. Intun adda makitam nga agtongtong taong. Timaray kan. Ay, ingkamanan danunan. Kasano nga rod ang maamuak ti baro adamag ngay, no jak mapandumngag. No adadamag nga umayan ti Armageddon. Ay, sikati umuna ang maatake, gapo iti butang mau. Aha, sakit di ati umuna nga agsagana, tamaamuak ti mapaspasamak. Ay, agsabat tamanan nga mabwisitak. Anya kumamot ti pakabwisitam kanyak, Manong. Manang ko nam, tapno saan ako maro ti pan nakabwisit ko. Kayat ko ang maamuan, no anya ti pakabwisitam kanyak, Manang. Ni nga minanang mo?
Iwarwaras nakit din nga agdudukot ka no ijay ili ni ading ko. Ninanang ko ati pangibaga ang manang. Awan mo't basol ko kan ka tapno mabwisit ka kanya. Ay, nalagip ko lang amin ti kinachismosa ni nanang mo idi nakita ka. Makadadal iti mood. Ulitek, manang. Saan ko abasol, ti basol ni nanang ko. Ang bagbagaan. Ada ka di kinaapa, manang? Idi nga minasabat ko ni Manong Dondon, imbaga nakit din ang mabwisit ka no, gapo ka ni nanang. Amang ano adamanin inwaras ni nanang adamag may papankin kwa na Inwaras ka no nga rod ni nanang, agdudukot ti kabsat na. Ay, nimot nga min nanang no daduma. Naglaing nga aglaga iti istorya. Mangiramraman pa iti basol. Pati da tao nga awan basol na, mairamraman. Ay, padas makasarita ni nanang. Barang denggan na ka. Napanan na aya. Ay, nakaigamot itay iti bigao. Hindi kwan, nagpukawan. Intugot naman nga tan at ibigao anapan na kimarites. Ay, na yan ni nanang. Tatang, kasauyo man ni nanang. Mairaman da tao iti aramid na. Apay, anya man ang tinaramid na. Iwarwaras na kano nga agdudukot ti ading ni Manong Dondon. Masuron ni Manong Dondon, idinagsabat kami. Ay, agar aramid man ang tinahayo iti parekot na. San abali ano? Saan tayo kumairamraman, tatang? Ay, mangibabain. Napanan naman nga tanaya. Agtataap a pinanawak. Ang awan matan. Di lamabain. Itugot na pa iti bigao amapan makimarites. Ay, kanayon ko ababalawan. Ngam awan sa timang mangeg na. Sigod ka di akas jay ni nanang, tatang? Saan? Tama nagbabain mat iday. Ay, dandani saan arumwar. Anyay nga rod itan. Anyan tinapasamak ka ni nanang. Kanya ka di tinaknakan mo. Tapaya nagbalin ka meten at chismusa. Nakaibagamot kan ka chismo sa akmanong. Ay, saan mo adamagan? Taadaw ti mangibagbaga. Asi ka kano ti Rina ti chismusa. Aha, unay kat aray na ti chismusan. Saan ka di amay mayat no ray na ti kinapintas? Ay ta nagturod ka anang bagkat iti bukod mo at tugaw. Ay, nagbaliw ka man ta kababain. Saan ko nga ibaga? No saan nga imbaga ti sabali, manong? Kasanaw, utimbagadakan ka kat pinarparbula asaaw. No parbo asao. Naglaka ti mangibaga iti joke-joke. Ay, sapay kumatawan ti pagbabawyam iti kastangar aramidaw. Anya man ang tinyarasaas ni Martakan ka. Ni kano dalmas. Adda kano mula na amay parit amula. Ay, saan ka manan nga agar aramid? Nga agiwaras iti saan nga umno asaw? Sa ulaang ba? Pangliwliwalaang itilapayag. Ay, saan arabrabak day taasaw? Saan mo nga ammo? Nupudno no saan? Ay, saan ka nga agar aramid? Podno man wano saan, mayat adenggan. Ado, ti interesado adumngag. Panang padakas itibiyang ni Dalmas dayta. Kasanaw no maamuan na. Nalakamot ti mangibaga adjok laang ti damag. Ay, balagan ka. Saan mo nga iwarwaras dayta adamag? Kasimat ni Dalmas. Nasabat ka manan nga anak ti chismosa. Kano nga agsardang ni nanang yo, iti kinalaing nang agchismis, Anya ka di man inting chismis ni nanang? Idida mo. Imbaga na nga agduduko ti kabsat ko. Ita, imbaga na nga addamula ti kasinsin ko ama iparit amula. Ay, aglablabusen. Ay, ni ko mananang ko ti kasaritam. Diyak namin amo day ta a chismis. Maikan ko may tileksyon ni nanang yo. Bay, anta ibagak ka ni nanang ko day ta imbagam. Ay na, makatumpong tula ang iti tao amang paraman kan kuana. Siya, kung tiyak daw iti pamakawan mo kan kuana. Ay, bagbagaan nyo kit di ti chismosa nga inayo. Wan, bagbagaan ni. Pangaasiyo ka di, ananang. Ikatan nyo ti kinalaing yung agiwaras iti saan apod no asarita. Na, apay manan aya.
Adalak at mangagyaw, ibagayo ang naggapo kanyak ti saaw. Agiwarwaras kayo kanong iti sao ang makadadaol iti reputasyon ti sabali. Ay, sana pa ng dadaal day jay. No di kat agpaysaw nga inaramid da. Saan mo kumangay papilit? Nanang. Nay, ibaga dayamat no saan nga agpaysaw. O, aday ta kayo manan. Kaano kayo nga tangag nakam? Nabayagan nga danakam kauson niya. Iswadidak man kanayon a kumprontaran. Awan to ti pabasulan nyo. No adda madi nga ibo nga dayta nga aramid jo. Anya kumagay mo ti madi nga ibunga na, aber. Adaman ka barbaro adamagan. Kunak no ni Sator ti aking putot kan idondon. Ngam saan mo't gayam? Asino kumati akin potot ngay? Siyempre, ti amana ni Sator. Saan ka no nga road? Anak ka no ti inana iti sabali a lalaki. Ay. Saan ka manan nga agaramid iti istorya, sika, Lucia? Saan nga istorya da ito'y kardaw? Pudno ka no. Kanaw, kunam ta saan ka siguradaw. Ay, numang ngagdaday ta asaw. Ang mga nuan niya ti maaramid da kan ka. Anya kumagay mo ti aramiden da kanyak. Pudno mo ti imbaga. Saan mo nga ipilit ti rason mo? Ay, ang mga nuag babawi kantaw. Bagta na sabat ka, Lucia. Nay, apay ayat ta kasla makapungpungtot ka manong. Apay, anya man ti warwaras mau, asan aputot ni Sator ni Dundown. Isumot. Aduda mo ta nakaibaga. Ay di kagar aramid iti sao. Chismis la dayta. Saan a chismis manong? Pudno ti bagbagak. Apay, imbaga ka di amis mau ti ina ni Dundown. Isulang ti makapanagnak iti dayta. Masapol pa'y ayapan at nakanti inana mo. Kita man dayta nga aramid mau. Kasanaw no madamag na ti warwaras mo asaw. Di nan tumaamuan, tada na panan na. Dayta ti kunam. Di kag sigsiguradaw. Agbalaw kan tao. At dagaya man maday nga agur-uray kan ka adusa. Ne. Itamampay anak aul ulimak ka, Lucia. Adala pampanunot kardaw. Mang pampanunot ka kadimanen iti imaritis mo. Nga uray saan mat nga umnaw? Saan nga aramid iti istorya no saan apudnaw. Ay, ita ipapilit mo. Agwarwaras ka, tinaudi nga inchismis mo. Ay, makadanon lakit di kadadundaon, tinaramid mo nga istorya. Saan ko nga inaramid ko naklang arudan. Uray kita, rumwar ti kinapudnaw. Ti kinapudnaw nga ulbud ka, kasta? Apay aya nga ipilit mo. Asaan apudno day damag. Apay, ada pamanagnak mo. Anya kumati pamanaknak mo? Alamad? Ay, agsaga nakakit day. Tano makadanon ti damag iti masaknan. Ay, sigurado, agkikita kayo iti husgadaw. Anya, husgadaw. Ay, saan kumamot Nasaya at nakita ka si kaaray na ti chismosa. Na, anya ko matiin chismis ko, aber. Umasidag ka pa, itaibaga ka. Ha? Adto'y titong paditasungom, nalaing nga aglabid. Anay ko. Tinaptap mo matan ti sungaw. Napusing samot ng tingipon ko. Ay, iguyod ko ti buhok mo. Pauludan ka nga ipan, ayan ni Kapitan. Ay, ti buhok ko, anday ko. Ay, uray maparot amin na buhok mo. Sika chismosa. Umay ka. Nay. Naggap-gapuam lo siya. Apay abimtak tabibig mo. Ay, idarob ko na dyan bakla. Ah, Bayadan na tinapusi ang ipon ko. Ano ya? Ay, wen. Nagkita kayo gayam ijay abakla. Ay, napunwanan ajay bakla. Ang, indarumda ka. Agkikita kayo kanaw ijay barangay hall. Anya, ay, sumango akastoy titsuraak. Ingkakat sumangaw, tasong batam dagiti saludsuddakan ka. Apay,
Di na ka di kaduan lakay. Bay anak ka di ngagmay sama pa ni je barangay hall. Ay, di nakiramraman. Binagbagaan ka, ide. Ngam di nakmat ngamin intal-talak. Kaduan dakman ama paniti ayan ni Kapitan. No, sakit kayo, kaduan kayo nanang. Ipanda kayo di ospital. Ngam no timapan, ijay sango ni Kapitan. Ay, mabainak nanang. Ha, ibain na kay nam, kasta ka day. Napatag kayo, nanang. Ngam ibain ko ti arami, Joe. Ay, sinalbag kayo kit di nga ubeng. Agpapada kayo nga aga-ama. Namin ano nga minen nga imbagami asar dengan yun ti agchismis, ngam ar-aramidan nyo matlata. Iso pasensya kayo nanang. Da kayo laktan ti mapan sumungbat iti inarami Joe. Manong, kadwaan nakman ama paniti ayan ni Kapitan. Di nakmat kayat akadwaan ni Cardo. Nakitam ti bunga ti kinalabid mau. Maawatam ka day, no apay aparitan da ka nga aglabid, iti saan nga umnaw, Ay basta, karurod ko ni Cardo, tadi nakadwaan ama paniti ayan ni Kapitan. Di mo mapabasaw. Namin anaw, binalagan da ka. Nga mawan dengdenggam. Ay napukaw kung samot ti pambatag ti pamilya, gapu iti magbagam akinalabid ko manong. Pat ganda ka. Kaya't da ka karon nga ikan iti liksyon, tabarang agbaliw ka. Apay kaya't mau agnanayon adi da ka kailalaan. Ay saan mo tamanong, napatag kanyak ti pamilyak. Ay kagbaliw ka nga raon. Ikabainda ti aramid mau. Apay ko mga min nga ibainda, kat pat gagmut ida. Ay ramraman mo ida agurguraan ti tao. Kaya't mo kaday asikamat ti aramidan ti tao, iti saan nga umno asarita. Alaman. Anya nga iti aramidag ita manong. Tingkakid daw iti pamakawan, iti pamilyam. Tapno kaduan da ka. Anusam ati panusa nga agururay kang ka. Pakawanan dakmat na Cardo. Naamiris ko asaan gayam nga umno ti inararamid ko. Kahit saan mo ka din nga ulitan ti madi nga aramid mau. Ay saanan lakay, agbalbaliw akon. Diyak kayat amaya dayo kayo kanyak a pamilyak. Nasaya at mat no naka-Ameris kan. Kahit napakawan kan. Basta ikarem nga agbalbaliw kan. Uwan, ikarik lakay. Saanan a maulit dagiti madi nga inararamid ko. Di ka mang dadaal iti padam a tao, ta mga nudumteng to ti panawan abalsen na kanto.